bakal nade nang rahayu pun nade nang bakal biut di puri. Manian boka di taman sing rame radio. Rame itu luang apa jelek? Penade nih. Ah, pokoknya tenang kencang mereasang kamu jadi. Oh, nama cibani kita. Aman. Main. Nawagang titiang na dua kong istri. Dadas sekali pranagata pisan palungoh Jokor Dewa. Ngasengan minagani sekian titiang. Sumang na tanggal rahin na sana mangkin batu dua kong. Anya yaning kabili kangkan. Patut durusan ketelen titiang paucana. Sumang na titiang kata sauni ngerata dua kong. Oduh bibi. Yang dimodone kelep atur bibin dadi gargi itu pesan kayun gelah meragi nasib semang gelah bibin maka wenang ti gelah presiden nauhin anak ibu ko bibin apa yang tangkel di dede ajeng gelah rehningan jani dadi adi syarat bakal wirasan gelah ngajak padewakan bibin bibin Ratu Dwagung ini napi demi napuni ke Ratu Dwagung aing rarisa pice yang tiang baos mangan yang sauling Ratu Dwagung bibi pari unuk ne tua sing jadelen su kenerakan gelahe dini ala kirabi ngiring sa pemargan ide beli aku cende mawe nang buku sukan gelahe mungweng panyak ide ne subuh ngatur orang pangubakti penegaran Indonesia begemah ripah loh sinawi dua reje kurangan pangan saki wale dadi ade dukitan gelahe amat rebibi ane mawina dua sing jadel yening mondone makelo gelah dini sebalah kirabi Dungu de dadi gelah tuaro presiden utalang putra. Kengkin bakal panaden purin. Nyen bakal nyayot linge idoi beli aku. Demawe nang dadi sang sayu pesan kayun gelah bibi. Nah, puniki sedang beci kepisan rakan palungo Cokor Dewo. Nedoni nangan palungo Cokor Dewo Ratu Dwagung. Nah, patut tangkil palungo Cokor Dewo. Nyai penyeruan gelah. Nang kamu nyai mesinggiran malumu sambil mesenyai lakar ngemit anak buku gelah sing tawangin menekan nyai galuh ajang menyan yadi sakit rauh mai wangsernya angin yaning asapuni ke Ratu Dwagung sana makin bang yang kijang lumsuh pamit Ratu Dwagung lotong ibu bibi adnya suari mas kiwat man beli yang ani dewo sampun pirang beli pari seselang ani dewo kawin dan ane iri kiring kurian sakiwanten i dewo sampun ang sumeni yang beli jati ni tresnan beli atepung miber nenten obah mantuk ring dewo kumandi dewo vina kepengantungan jiwa permanan bini inge beli aku dadas gar kita pisan manah tidiang miragi moe ngocanan belini dumadak dadas asung kertawar nugraha ide yang pramokawi lama kanes sampunang wenten gogodah nih bagian sikian tidiang ngiring hangan beli aku nah kita sebadi iya diastun beli menjangkepan bulan kelawan jigalu ajeng tu nak sangkaning pikayon nakalingsir iyan kayon beli ni atepung mi bertan wenten hati aingnya kani mangkin makawanan beli masemanya kelawan di dewa sumang nane kacunuk iri-kiring udiana uenten sana buat bawa sang beli boyo wenten sios inik napi ni puni kebeli aku titiang puni ke pramiswarin beli ni dari sanang titiang uning napi pari dab-dab beli ni beli aku rahinane mangkin
tanpa riwangne beli pacang ninggalin nangani dewa. Beli aku. Dadas permakin matiosan pisan tata wedahanan beline. Tur maning beli mau sang jagi mepasang ring sikian dit. Patut Beli lungo kija beli aku. manuase ketelangin wana ngiringan kadi pewarah-warai dena kelingsir lama kane mang dewen dan putra wekasan gumanting entos lingih belini nyayut kelingsir nida iaji kali biang reh sampun lawas beli jangkap kelawani dewa wastu rauh mangkin durung sidang ngawat wang putra di napinyen puarane ian pradetan wendan perti sentana adi. Beli aku. Yening yukti wanta amoni ke pengabden belini. Dadas kalintang mau tamu pisan beli aku. Sakimon di tepengane mangkin. Boya jadi tiang puran jagi nyanak sepemarkin beli aku. Beli aku. Yening yukti beli jagi ninggal sikian titik. Napi puaran tiang iri kiring puri. Menawi dibeli sampun pawikan sampun api becek-becek anake memadu niku sane ajar hang titi hang beli aku Idewa sampunang sumanang saya adi wenten ide nakelingsir naler pengabeh bau danda mantri puruhide parakan minab sampun kenian tuk pacang ngeluki keyang sanen ceniwang kelawaning patut pagang pisanyen suba karmone jalanang darmone tinih nadi iyan sampun becek pekadeni dewa jantan mapalo ayu adi nah pemekas kadi mangkin sampun nang sungsut mumpung wenten galah sedurung beli pacang ninggalin di dewa ngiring galah puniki angen megenuwi rasa nam tamin kaulangunan air kiring taman nyantenang mungwing rumah ketresnan beli kelawani dewa di beli aku yening yukti wantas amuniku didiangku mati ngiringan kayun beli dumadak presiden purno dokitan didiangi beli aku aing hian sapunika di ngiring adi inarang aksi itu iyan dia munikini kasriane ring udiane singakan didiki itu ring sisen telagane ketanurin sarwa sari pacah mitir ratno tawisiosan yukti tan wenten samen pada mungwing kasriane dikiring udiane yukti beli aku dadas kalintang ngelangunin pisan kimon sane makin ngiring ring tiosan beli aku inye ngiring adi ngiring inarang aksi tuh ulame ring tlagone adi pas seliwer ring madia ring tlaga medaging tunjung manca warna toh wenten sane sedang macecanan wenten sane selag ngerah tetedan rasa bungkar-bungkar menawi pun ngerah akah tunjung ngalangun pisan nge ini beli aku ini yang beli ngaksi wenten pun ya kei nama kekemaran kali nge dadas becek pisan rupane pun tidak nenten uning reng wastani ulam napi pendeko beli aku nah nika sampun bemas adi boya ke warnan siksik ipone gadeng yan bene sise ne gadeng kadi mas bemas wastane adi beli aku yan pangen didang selasa ban dadas patuh beli dadas nenten keni andok didang sanecen minap sane muani sanecen sane loh beli aku yukti medaging adi kuandan yan sampun tatasang jantan keni antuk bedanipun reh yan ulame sane lo reh pun ngadot taloh punika buntar-buntar nge iya beli aku ulame sane lo jejelagipun tadah bunteran nah
Mangkin dan kemaran kali totot ring kiwa saya ring tengen boye ki buntaran sane ring kiwa. Nah, reh sapunika nering kiwa punika sampun luane adi. Wawu kemana untuk didiam beli aku? Punika aksi beli. Napi? Sane wawu rau punika. Dados aeng pisan rupane pun beli. Nah, nika sampun jelek wastane. Oh nika beli aku. Nggih. Matani pun gede. Bungut lingah, gigi rangap. Aeng nggih. Inggih beli aku. Sejabanengipun aeng solah ijelek naler jelek pisan adi. Dados beli uning beli aku. Sering nyaplok timpal pianak ipun enten pedalamu. Awinen yang sampun nengok ijelek ulam nesiosan napi malih cenik-cenik samah megedi ajerih ketedo anduk ijelek. Beli aku. Yen ning yukti sekadi wacanan belini. Yen diamone kene laksanane pun ijelek. Dados pangyang beli iri kereng kelakone. Dados nenten kaonang beli aku. Wah, tuh kini adi. Nak kelingser pidang lebang jelage. Ian bandas kayon beli ni. Amun to jelek gobane kelawan jelek solane. Ipidan beketengkak tak kok nasne goreng pokok. Jani jo goreng ben pidan. Aduh, Teh kau. Maret teh. Ilele namping be melah. Namping be mas mereka pesan polon ibu. Adeng-adengan malu nah. Ibu jelek lagar nake megedi udah ini. Tonden karuan. Ih sebeng ne pangusnya. Gam tengkem. King dunia nampono. Mapi sing tau tekan nunuk. Pangberak sing tawang. Aku ngilangan ke bilbel kengken kan tadi raos. Ngerago aja lu ngerago. 2 hari masih ngeraos. Yang kelajak membunyi tau. Tangan penyeruan giring. Yang perlu oleh penyeruan. Penyeruan nama temah tuh. Pang bonane kentok nasa maninyan. Kental Kadang-kadang kuman sing ireng musten. Masih ya. Nah. Enggak ngentok penyeruan. Mani pang bayam melalung kayang yo manyus. Nah, kayak manyus biasa aja melalung. Itu wak ponga, bang Ado masih raosan. Anggon ngilang lo hati ya. Nggih. Dimoni-moni. Tan jingak beli tuh. Sira dewa ngatur tadi uning mriki ya di. Sira ngatur orang. Ya apa nguren sih lo? Iya pang. Jelma mah temah tuh. Kono ya. Ya beli agung di ini. Nanti sing nguren nak. Bisa ada upah. Man. Rau hadi kadi mangke nak wenda napi jo. Udiang beli agung tanro. Beli agung nak mekengken kan dia. Kada nak merabi. Yes, merabi bo. Merabi nak udiang mai tiang kadang beli. Man napi wendan. Tiang ale doman. Ay. Doman. Di deotan eleng. Ye, deotan eleng nenenan. Kalian sampun dibi doman adin itu. Jani patut pedoman imo. Denge ngayapal mai itu. Tiang, Si udiang mai ni. tiang rah doman. Deng luwung abo prabot sepalo gede ne nage doman. Doman apa kadan sini? Di gangsar kendan, pal-pal main ngal pangse ngal tla. Nak di taman nang ngedom sate kendan. Bal. Nang udiang ada ji gelang gedom sate di ni. Nang udiang niki. Gelang gedom beli agung. Oh kendan. Pal. Sajanci ngaturan ya yadi main ni. Cijen melengah neng. Ada selengah tiang boleh upah lebak. Cijek peragat yang bau bang upah. Sing sajanci lakar ngeresep. Tekin bawa segala. Jani kudiang das neng. Tenang, tenang, di tiang jo beres. Tenang. Tekini das tuh. Dan menang beres. Nah, Cina matur nake. Nggih, nggih. Atap panggil ya nih gablak. Nah, kengken ji kal tekap meja jani dadi. Pangkin yang dado sunas di tiang. Pangtan serahino iriki. Mau ganggeng kan kendan. Mangno becik-becik. Mau menyan Gelasan becik-becik. dan biang-biangan ngejam agung. Nika ampun. Nak udah necu jani. Mangkin di tiang ada orang resep. Oh, ini ada resep nih. Nggih. Bang dom biagan. Nggih, mangno Yang mana becik-becik. Lautang subuh paman. Menapa tuh paman? Kakul gondang diang batu.
senangnya. Dah. Pesan dah seng. Kakul gondang diang batu, gedang renteng muya arang. Tersep. Abai ke dokter tuh kita. Dan menang nadumun. Kakul gondang diang batu, gedang renteng muya harang. Apa tuh paman? Sampunang megonggang sarang madu, saning lenteng gelang barang. Luwung resep gitu. Apa tu bandu? Jelemu saja. Nge, mangke nak ngudiang das nikine pangkeles je kene tu. Nge ampun ya wentan resep makan ngiring jam macana ngene. Macando. Nge, Lingser macana met kedek ke Ya panjake. lingser amone belur sing lingser. Nu dadi ban macana. Kau hati kene Dia ko pengajar. hati merabi ko hati. Dojo. Sampun nang Cana ratu. kan nyingaken bema sejak dadwa jadi tiang siloren macana. Nah nanti agam engal. Kalau Jandos semun. Adinya suara jandos ke. Pengenam nak lengah. Urusan sampun beli. marah saja macana dah kan kamu ngelapor. Nah, kemik. Demit ya. Macana jadi ni. Uang malu nak. Dong macano. Nah, macano. Udah aman macana. Nge, Lihat kau? napi. Dia macana kita nengil di ni tu dia nak alih nak. Kenggan beli ngubar. Ubar dia mulai beli ubar. Dong kenggan ngubar nak oyong, melaip nak Nge dia mulai. Nge, Lah dek. nge. Lihat kau? Pi, Kemudian kamu di macana. Dan dia nak ajak beli tungjang mak agung ajak beli. sap. Sap dua dogen. Sap yang sap. Main nak Nge, Awas penyam nah. nge. Sap, tu sap. Jumin. Nge. Nih super. Sap. Sap. Mak agung. Di tiang nak lali bau mantu ring mak agung. Mak agung nak nikah mantu ring biang agung. Di tiang santokan dot macam ngiring beli agung. Iku mau kawinan di tiang lali. Biang agung nak sungkan. Mak agung makin mantu. Udah wawi dia mau masang buku gitu hadi. Bau di tiang mantu setungkol lali. Dot tekal macam ngiring beli agung. Ya nih saja buku gitu. Mau bakal ngepurian hadi. Nge, terus gelis-gelis nak mereka. Pamit ya. Ampun orang beli agung belum jelas. Jani berganti teman memungkul macam tu. Aduh. Bi perajani bisa sakit pasang dah betul. Lihat kau? Wal, Tangi nak. tolong ya. Kenapa? Woi, penyap ganti gelah nah. Nge. Nah, Lihat kau kemudian ni kau nak iring dia macam tu dan dia nak Mama. ayen malu. Kanan man pengang bodrek ya non. kau orang tu. Nge. Nah, Nge. Dengan apa? Ni benar pesu sakit apa ni cuma mapal tinggal ngai. Yan senggisi liman dia agung pasti kali na penyem. magisi pula lagi. Raya. Ngirim dia agung. Nah, dia agung. Kemudian dia story. Ngirim cuma ni. Nih bigas dalam mo. Tunggu dia main kali kali bal. Dia nyerap. Nih nyerap kita. Beli agung cinikin. Nge. Ye. Beli agung nak sebuah kenyal kau nih. Nge nak mengasuh ci nyerap malu mo kendan. Saja beli agung gitu. Nge. Beli agung.
Napi niki, napi niki. Dong bunga juari dah beli agung. Adik Menirago sebuah kenyal ngorang anak ketemu jang yapal bang nyerap. Ya apa ya? Wah, jelma lengah ni apa ni? Cimudian ni, jelma ngawak kan ji. Jelma, ah? Tidak. Dedek. Tawa. Ya Aduh, kedek ya. Daya ya pekel beli agung giges yang beli. Nah, jadi pasangan jelma ni nang sangat. Kemudian dia barang beli. Aduh. Mana tahan. Menyap kalau nengang kan biagung nah. Nge. Oh nak nangis, ampun nangis. Apa ampun nangis? Beli kemas kan dia. Oh nangis. Kalau orang dia beli nah. Kalau orang dia beli nah. Oh nangis. Melebas cuma songeng-ongengnya. Oh nangis. Audio puniki hasil editing oleh Kelana Channel. Durus subscribe ring channel titian Kelana Channel. Yening audio puniki kaupload oleh channel sanes Yosan. Pastike sampun ngambil ring konten Kelana Channel. Matur suksema. Kengken cing ayu nangis cing. Biago. Cing ojang gelah nangis dah. Oh nangis nak, pun nangis. Ampun nangis. Sing tara bayapang lah kaine. Puniki biagong. Puniki kerawitnya biagong. Kerawit. Kengken kawitnya jeneng. Bawu di dia majano ngiring beliagong. Sakit endat di apal nih kong nyerap gisi bangkian nih dia. Dan jati. Saja. Nggih, jati ya. Lengah. Sini lihat. Sing mas saja ya apal ngelah kaine. Nate pamekasan jeneng bagus. Nang pragatang malua monto. Nggih. Akengken baos ibune. Atori dewone. Mikayoning lunga ketlangin wano. Tadi cek pragat megonga ngajak somah dewone. Mari dewo lali tekening baos jeneng. Inggih, Ibu. Sinampurang pisan. Suad saduaning di tiang kadung kelulutan riki. Dados lali di tiang ring wenten patut pewara-warah idena kelingsir. Lunga ketelengin wana. Mumpung mangken ring ajang. Mang dewen dan alar piteka di tiang. Pemekas idewo adnya suari kelawaning adi galuh ajeng rahinane mangken beli ninggalin idewo becek yang ngiring ide biang kiring purian sampuneng idewo ngawetuang biyute selawas beli ninggalin puri mang deside pekedek pekenyung asah ase asuh punika buatan selunglung sebayan take punika gelarang adi Dumadak wekasan rau beli mang ne kantun singak beli idewo pagah langgang ngiring nak keling serini di purian adi Aing beli aku. Yening parenek puniken nenten sana beli semeniring sikian titia. Sana makin doro sang sampun beli memargi. Mogeri wastu labda kari pemargin beli dikelis kemuliaan. Napi sana abdi yang beli aku. Titiang dalam rasa punika beli agung. Sampun api je sekali atur ma agungnya suari. Terus dia beli agung memarga. Bang yang titiang ras titiang beliring purian sarang biang agung beli agung. Kita sebadi. Ini ya sapunika ibu ngiring. Nah lautan jeneng apal. Titiang. Kemal lautan iring jeneng bagus. Inggih titiang lungsur pamit. Gansar Tiang. Tiang nah nedo
ajahan saget subuh nekat di penpining alas madu kamu. Inggih. Saduaning alas wayah dengan benepati cah-cau Inggih. jantan liu burone galak-galak Galak. sane lakar sanang Umurone gede-gede, galak-galak. Jukut. Gaya Cina ge ngejuk. amal Giring. rehne subuh penedang tajak ida sang yang surya kinucap pemargin kala lan mesanakan malu dua pembeden kayu ne gede Oh. Boy, binjak beseng kau maro ben lanturang Oh, di pejalan kayu gede itu Boy. gedes. Aduh. Ben, jebak pancingnya pejalan. Weh dah. Saya ngudiang dah cara nak ngulang kedes. Dik, ya namanya ramen di penjara kan. Iwasin. Saja dah. Buat subakten banyak kan di sini dipenjara kan. Dobo, win orang, win mungkin penjawat hujan. Jek giu banyak ketanggil lemai kepuri segitu. Nih bejani ngiring itu dua agung neng ranang kena demat. Benapa ni? Unduk nenek. Untuk apa dah? Bakal ngiring itu dua agung. Benar lakar. Kemana lakar? Kepuri. Korepat. Saya. Tak, walau teko ini weh aja dado kau dia macam itu. Aku ngambil itu. Man. Sud kata jambo. Ayo dia Diam cai. main. Nana. Ulit loncang sing pulas-pulas. Mudiang cai sempulas-pulas ulit lu. Kengkengnya kayak toto ramanya. Yang toto genggen ni. Nih, main. Nah. Iwas nang rahasia nih. Rahasia. Ada nak nawanya. Jangan. Alah lemo sing mau mato, Apa dodo cang ori borang cang suwung? kuat cang bagene. Kini apa? Apa dodo? Surat Surat dane ngemangi karung. di karung. Oh, neng lah surat tu anji. Tawang cang. Nyen. Di karung. Badak. Di karung emang si karung lah. Sing. Nyeng lah dah. Ai mai di koyok. Nah. Dane ngelah surat ini. Ha? Tunanja. Weh. Ngelah ci tunang mesti. Kone goban ci cara pongpong. Apa kau baca cara pompong onar dia lama kejam mulus. Nyeng. Hampir tetap main bu. Normal. Tunang ci nyeng dah. Ketut murni. Wah, dagang kopi itu. Oh. Engkene kayak tuh. Aduh. 2 bulan tengah jangko. Weh aja yo. Ci mau tunang aja tuh kone bulan 2 bulan tengah ci boman puet. Aw si Rinon yo liwat. Basurat mirip ya. Aw kebalin. Weh, surat dia. Weh, dap. Sing. Pengaput nih weh. Pengampunnya dawan dia ada nih. Gua pengaput dengan kertas ada nih. Kertas lut. Angklot ada nih. Angklot. Amplop. Amplop. Oh.
Nah. Air. Siapa nih? Yo, muda-mudi di penjara kan onyang undang. Muda-mudi nih. Dekat muda-mudi di Banjar Binu. Weh, liu cing lah. Man, Tuh, ngurus gae ci kayak tuh. ngurus enggak cang. Oh, Muda-mudi cang. ngurus tamu ci. Baik, jangan ci. Bandan cang. Abantan ci. Mangku ci panitia cai. Bekerja ci. Dap, jangan ketoro cai ini. Makejang cang urus orang cinya cang. Sake walau dorian nak karitung cang. Ne malu pangdawang cang. Sudah ciman surat. Apa isen surat kita makejang do pangdawang cang dap. Jangan kayak itu tak kunci be. Ya bener bang bener pencang undang muda-mudi. Sirene, Isen surat do makejang apa? tulis. Eh, tulis. Weh, ya saya mesti tulis semadan surat. Benar, saya tulis saya ada surat. Ada yang jemunya nih. Weh, Main. kene dap. Enggak. Jangan orang cai tulis. Oh, Apa munyin tulis itu makejang? saya mau munyi, saya mau. Eh, weh, kedak pasang ja. Ci kali sih tu ketak pasang dah. Ci buat ya. Cama takon kan ci dia ni ngamunyin tulis. Asing ya, raja ni caplehnya. Apa bacaannya tulis itu makejang tap? Berat kan jelek aja. Mau testing kena aja cai kena. Ada ci casing bisa macam maru jangan kena. Agam ci. Dia ci nyampe-nyampe cang. Jangan bisa macam.